German Nwoase no okoji alaba aduro from Tumpudu. Okay. Tuobodom. Then Nkyeraa went in another direction and settled on top of a hill called Buoyem 1951. Offuman. Nkyeraa. After 1900, be create Techimai Native Authority. Your friend Traditional Council. Okay. Now by this Nkyeraa no Buoyem Nkyeraa Offuman nomne Tuobodom no ekoshe Techimai henenase. Okay. Other than Kofo etutumfutu egunkrofo ni. Kan nokra na ewo history num na nipa no hu the correct picture. Techimai akunwa no wo fa ne Buoyem akunwa no. We 1936. Nyono kan say I want to return to my old allegiance. What I say? Which is with Asante. What is with Asante? Member conclude say be Asante because of the court. Because of the court to kan enti be Asante Abbas Offuman Abbas. And I wo Offuman Dampasofo. Dampasofo na frɛ Offuman number 2 no. These are the documents. Makenkani na I interview mpanimfo bi no they have confirmed it. Nkyeraa Archives, Institute of African Studies. From 18 June 1935 to 3rd January 1936. This is the book. Go and learn. Go to the archives. Obi Oye partisan political historian. Okay. Oye ni history no. Say party binti. Mensom to hey. Political party bi ani ho. Ni da be pay rules so. What you say? No hini bia so me nani pay rules so. Nti no kra na mosua e wo nwomam na makọ field akoye research. Obisa mu nsem no. Enam de tuda breku formally. Yeah. No nkwa Asante. Yeah. Until now, no other. Jape Krom first na ben cancer to my cancer. New law. A bit more say as time goes on, no, or him fufu be by Jape Krom so men kwasa antimine. Records of the Ashanti Regional Administration Office in the constitution matter of Nkyeraa hene tebri yaw. Pe na nsumankwa hene for political reasons intino nkrofo binum tete radio no so ben kan no kra wom na be tumfutro egudom nani otas ebetima mantokwa aba omanum abusia for old Burger TV na wani egusua wo hwe yen no yegusua anywhere dia share biemu na yema wakwaba mini ira kwajo ajman the historian egusua ewo hanoma yesua dia na enra dey yedi nkomo bi bae nina efa osaje for siade o doctor ajimambadu a otoso mienu do mama hene ya o president o House of Chiefs opiemu ewo ye nananom atena ye wo Nkyeraa o de nsem bitudwa na ye de ye sa video no omanfo de comment pi no na eba comment na ne do so wo mu pa omanfo bisa ho asem ene se Nkyeraa enye sabiemu obi de anaso se obidia hwan dia na hwan wo hutumi se oma obi so wo ho ebi se Nkyeraa ya Asante edia ana se Nkyeraa sha Asante ase enti obi ni ho kwan se oma Nkyeraa so na ye di nkomo so afa ne mmara no ekamu a na sen so na mamre kwan so enhyehyɛ etie abakosem Nkyeraa eye hwan dia na ode ne ho ana so se wo hye obi ase we ni komo aye ba besua mu ade ba ne se ya na ne obetumi aboa aye no oni ma bakose na wasua abakose na wakenkan abakose na efa Nkyeraa no obi se omo ankasa ama o ma kire ne mu na ye ne no ehia Mr. Ajman yema wakwa ba biemu nso yeah mo minia jijiku na bibia boko nyame adom bibia boko ye ni je akwanya ya ye nya no esua ade no pa na ye mo abaso nso ene obra ya unya de mayen okay enu aye hyenkomo bi ase ma comment ni gusu a eba ya bi tire se do ma hene as president of the House of Chiefs no oni ehutumi se okobo obi ma hene san se hoye Asante hene dia according to history Nkyeraa na bakosentia wakakra any the coronation and as connection between Oni Techiman Oni Bono and Oni Asante Senator yo chichiku medawase medatif wonso ase oh ni nyina ne niam di kankan no obi tim eye ne ho se oye historian na asembi base no a inseso obedom suko na wobisa ne ho the 5 W's and how and the moons and therefore that's what you use when where which what who and how. These are the philosophical questions. Oh, misa na ho
na kanetra no de atodom no na odi uyeni aba Tano Subin Valley num honkuru no me ye research bi area ho because hono me call akas me say problems ba ho disputes very good problems ba ho as far back as 1933 and say colonial time nyina na sa mentem ho ase na e wo ho enti a trigger my attention say mem yede we hwehwemu e wo ho nti e wo hwe materials here wo ha ya archival documents makoye photocopy a certify what I say oba mem denima me wo files be say 20 ni nyina ye archival materials ma certify nko because eno na makosua adwuma na e wa sua so very good esem de adwuma well abakosema e wo ho I've been there to interview them Offuman Tano Subin krona e wo ho no Offuman Tuobodom Nkyeraa Branam Buoyem Nwoase Tanoso Tanobuase sa nkuru no asante anko anchebe What na metro no asante ene bonomanso war of 1726 thereabout the traditions of Offuman relate say Offuman fo ne Nkyeraa fo no nyina nipa baako be free baabi baako until they have a common history of origin right enti asante under Opokuware the first obeko atia bonomanso no na tetwahene sabre na ye bonomanso hene ode information course sa nkrunkru na atwa ho ahia ben support no and I say no yen support because mo ya abusuafo say kane no na abusuasem no yadwuma adua na bretu ekwo na chachima wo yoyoko Opokuware nso oyoyoko ne abaya asante oyoyoko na so oyokofo mienu manya ase na ho ntimi nka na asondwem na mo beko na ho beko de aye ngina bia aki what I say na mo kona se mo ne ebedi nkunim no ye de ho ye bebo no enti santokwa no banko bi ena Opokuware the first enwini ye over ono ni nua Techman asabre ne eye bonoma elunti na omu ka se ameya na nya ne kon ti onkokon ameya na nya ne kon a onkokon ye nku bi ma no all right because beti free bron champion youth no very good champion association no ka ho ne ma asante defeat ameya nti adam kru ya mbobo yina no be nyina bia twetwe ne ho nti after that no ena omo yeso ene ye ne ewa nwini no oyokofo no be fa adamfo enti eye alliance ena be koye wo hu ne emechro no very good enti alliance na be koye no be ho kobo asante alliance from 1726 up to the time of German war 1740 thereabout nti na be na asante wo say hono abosom wo hopa ena tete nso na pray for me enya adwuma ya abosom sem ya nti sante he ekonka abonoma nso na wo say hono abosom sem wo hono na nani je ho wo ko Tuobodom be wo tumpuduo oba Offuman ya be wo nyansu bosom oko Branam be wo bi wo ho nya ho kra na Nwoase bosom nti ho ya abosom kuro abosom areas titi so na bosom sem no ne ahemfo no be kokonto kwakra na be ko bisa bisa ebedi nkunima na ye nkunim emfa ne yemfa ne ye nkunim ne kro ne ba enti na asante hene Opokuware the first wo interest e wo ho enti sa nkro no fa na adamfo no na ope what I say yes okoche be se be som no e ya adamfo nti obe konto kwa se German war say no okoji alagba adro from tumpudo
Tuobodom. Tuobodom chumpudu no ne dele mano. No catches so oko jama wo no obedi nkunim. Oko yenso odi nkunim. Intibesi ne nyina oko Tuobodom a ene santini twabira eso oba ho beje omo ensuo no bi tano nsuo no yo bosomfo a wo ha oye isa nyankama de no e de manoko ne nyina sa amamre no da bentem but also what I say inti me be kenkan work be from here or say extract of proceedings of the West African Court of Appeal local session in the case Kwasi Safo versus Chief Kofi and 4 others being evidence of Kwasi Mri. This is Kwasi Mri's evidence. Also, then Nkyeraa went in another direction and settled on top of a hill called Buoyem. When they came out of the cave, the land round about there was vacant, and they settled on the land. They served no one. They were independent. They were independent until the war between Asantehene and Techimai. And Techimahene broke out. Then the Offumans were placed under the Deswa Bathene and the Nkyeraas under Nsumankwahene. But we did not take part in the war. This is 1951. Amanswa ebeto Offuman ene Nkyeraa ntem the Nkyeraa for no eka no Offuman for eka the same thing na no so ye ne omudi nkomo the same thing na omukan very good omo Nsumankwa na we Nsumankwa so nti bekoka Nsumankwa feku no ho on the Opokuare sure. Now after the last defeat of the Asante in 1900 your friend is Asantewa war no na say Asante nagu right and Abrofono Emma Techiman independent. They signed a treaty with Techiman. I have it here. That was 1897 thereabout. Say you protected from Asante further defeat. After 1900, you know, and be creating Techiman native authority. Near your friend a traditional council. Now, by this Nkyeraa Buoyem Nkyeraa Offuman nomne Tuobodom no eko share Techimahene nase. For colonial administrative convenience. Any geographical location. Any geographical location. Enti bebo hwa ko serve on the Techimai. Up to the second confederacy. From 1900 up to 1936. A committee of privileges proceedings no ha. There will be a agitation be a Fawasembra. Very good. That's right. All right. Eho ena Nkyeraa Tuobodom Offuman obi akoka anasem. Say before Yasantoa war no there. Na yenhye Techimai ase. Techimahene no na o claim sankru no say babeka me ho penti no broni no mfa be ma no. Mpacho so what you say? Very good. Enti be fresh ahemfo no nyina. Ne be ban ne be bisa be say after the Yasantoa before the Yasantoa war no na mo wo hen. Basema na be kani. Say before the Yasantoa war no there. Na yesumko menka ne sa ewo Asante. Na mum Asante anko anche yen. Eye ayonkofa ne ne be kofa he ukọ ayi Offuman they will tell you the same thing. Oko Tuobodom they will tell you the same thing. O he archival documents are ewo ho committee of privileges proceeding oko manchia archives are ewo ho it's everywhere. Ade na nkofo etutumvutu egu nkofo ni. Kan nokra na ewo history num na nipa no hu the correct picture. Well, before now Asante Techimai enko ye no na sa nkru nwotwe no no mo ne Techimai na ebo na be independent. Yes onsumba bi ono adi ne ho so. Offuman ye independent. Techimai frɛ ne say as an independent state beboa me na me ne Asante enko
as an independent say beboame na me ne opoku ware nkoko so be antimi claim say very good me ne opoku ware nkoko na om so da bi ye independent o ti ase nti ye me support wo ojukuni e ma wunu ya yokuni nkoko won se kane no na aka musua no na odo no wo ho na oyokofo mienu mo nyamasema mo amontra senka monko na ye ko support ye no ne te ha na se wa hwinia aye be de ye ko support unu ayokuni opoku anso a no no so wa hwinia de ne ye be ye enti after that no na omzo opoku ar wa hwini wo no de a ye de ye ho ebe boy ye be fo adamfo o de ye no ye nko ye betena ha asundwem enti eye opoku ar the first day say because of the asuman na e wo ho no so no enti safo no ko she asumankwa ase bon Offuman say e ko she dade so aba at ye de ma no say ni fiewura okwa ko se dade so aba sa na be chiche nkru no a e ho no Buoyem say Buoyem akunwa no ne wofa se ne wofa tachima akunwa ne wofa ne Buoyem akunwa no besi nde nyina Buoyem wofa se ne tachima Buoyem na ne wofa se ne tachima besi tachima akunwa no Buoyem ne ebesi e oh e wo ha evidence no ha se me ka se me tinkan atam no e be pa ya makotu ya dikan kinkan ma bikan kinkan bi ama wate what I say empty committee of privileges no trans na om so no se be no ba to ba num tuo se wo tachima hene na be nhye wase na mbom be ne sante hene ne kofa adamfo ansa na ye ya brofo ye be defeated ya ene ma be nko to ba yonkofa no so but also what I say sure na nye tachima hene no de it from committee of privileges no tachima hene no e de call West African Court of Appeal won crime says ankuru no bentiase na bemfa ma no e hoso tachima lusu case no e no koye further appeal e wo Privy Council in London e na brofo no say no nkrofo no awo jebe no bre be no be ma be ne ba tusu nipa na e be pese be de ho e fa na adamfo nti ale na wo ha ho on pe ogba bi ntra because onkonche o tachima wa nkwanche be e ya busuya okwa no o ye tachima o ye oyoko o tase ayi tubromfo e asona ene aduana o tase binum ya aduana fo binum ye sa nchira ya aduana wo okọ ayi a Offuman so the same thing Offuman so aduana fo ne asona fo e wo ho enti wo ne benya busuya enti wo ha ho aye den enti no ono so olusu case no enti atiefo ntie ni yi so between tachima right ene sante hene no Nkyeraa ye sante hene what I say all right Nkyeraa ye sante hene ne ally kono osomko a oyi nsuma hene between the two of them between tachima and Asante no they belong to your friend saying Asante because one about choose to say ben no be father for but also what I say but between Nkyeraa and Asante no ben bebe tima di I decide say na ye ya adamfo na de adamfo no ya atwam eno nya mem historian ko biagema na esem kasa asem no ana lawyer ni bi no kasa asem no se chenchina ha na esese oko enya wo lawyer ni enya wo historian because there's no evidence on record say sankru no Asante kochebe and there's no evidence on records say sankru no so your friend saying ayi tachima kochebe what would you measure no when you read the proceedings of the Committee of Privileges, everything is inside. Branam, Nwoase, after the Tachima War, I was deputed by the Dadeso Abahni to go and look after Offuman and Branam in order to report to him anything which would happen there. Chief Commissioner Bisa also now I admit that it was after the Tachima War that I served the Dadeso Abahni. I served him until 1900 when I was placed under the Tachima. I was to return to my old allegiance. Ni no kan asem. O ja say Branam hene no kan. Say Branam so no wan kontokwa no bi. Nche Tano Subin kuro no bi ani ho kontokwa no bi.
na mbomba ne beka say we na win dia sante win dia ne ye beko ne beko enti yakoba say techiman ene asante ekosi hu nkonwa no we 1936 nyo kan say I want to return to my old allegiance what is with asante what is with asante okay ena broni no te ase say nipa no ne de ne ho no de ofa asante adamfo na wo techiman de before no ye independent ne asante ko edi techiman so nkunum ode ne ho kobo asante ena no fa adamfo ena wo onso membroni nde no kwose wase nipa na to nanum tuo se ono omma hobio obekọ asante a adenti ma me man nkoba bia so okono jeje ku se wate ase broni de ne ko asante back ekosi mbre ben o ba sa no mo de o mo san ani asante ayonko fa no san to aso ko very good you see that is the bone of contention now sure wow enti adamfo minim sa adamfo de jese nipa no kase ma break adamfo no won ka se wo break adamfo no a untimi nka se da bi sure enu ntu amoko se ye friend say Nkyeraa na o ka se ye ne asante kofa adamfo they say de adamfo no eni hobi nya mem historian no na me kasa ma Nkyeraa hene almost ni o kan ye no I say asante fo ye ni o ye boa o mo ma o mo so cd no to kan say de o mo say ye show very good nti sanete nti no eyebe no basem enye me masem nya me na metre se ko ha ana wo ha na mbom no begina ho na tachimanfo ne asantefo sante hene ntam de membe conclude say be wo asante because of the court kan nti be wo asante na mbom be ne sante hene ntam no de it is up to them it is up to them okay what you say it is up to them uko Offuman sese ya abusuanu mu atemyensa what you say Offuman that is the problem at Offuman na me home investigation okay what caused that what you say Offuman so ono de ne hokobo asante dade so aba won ne amechiro no enti abusuanu ye wo abasefo wo ho abase Offuman abase na ye wo Offuman dampasofo na efre Offuman number 2 no okay bene be ye techimanfo na be dos ne be sete ho na base atere so once tete no na this year do kondokwa enti most of the Akan traditional states no adihye no a be found state na nkasanka wo be kom na be ye kakra bi baba ka no be fi from amfo na betena ho sure wo ne menchiro no e na be no ba multiply na etora bre asase no kura ye dia enti be ne abasefo no dampasefo na abasefo etwen manson e de cause something called A something called B something up to West African Court of Appeal they lost. What I say, ne bro, ya lose kura no a ye be frɛ ho Offuman number 2. So 1936, and I be frɛ ho Offuman number 2. Up to date. Brebe wo be hene. But abase for no de base for no be som ko manhia. Still as alliance no da so ho. And within the abase clan no and our family no ye wo nyansu no ye bosom. Enti sa asuna family no ano what you say fa baabi na be yi be say mono bosom no ye nya no obeboaye monhwe bosom no so na momu ni akonwa according to their constitution by be nipa baako be ya busua baako what you say but dampasofo no de every tachiman na be settle ho mpacho so what man say these are the documents makenkani na I interview mpanimfo bi no they have confirmed it me ya wa hu ya mejiro dampasofo no wo ho na nyansufo no a be ye abasefo yi be fa baabi no right now they claim say be so be ya this year say be di akonwa no bi that is a problem over there for now because at a point in their history 1933 right bene dampasofo no etwe manso wa asase no ho abasefo abusua no na sabre na mama na ote akonwa no so na awu na ye ma kofi yensu no eye nyansu
sa ba behwe abosom no nyansu abu ba behwe abosom no so no wo oti nyansu no nyansu no ye bosom nti sa group no abehwe abosom no so no efre be nyansu fo na be ma kofi nyansu ni din no bosom no hwe so no nti ye friend kofi nyansu e na obehwe akire enti kofi nyansu no ane dampaso fo no na twe manso ko santehene court Tatima hene ne court 1933 ena dampaso fo no lusu ye ena appeal court so e was santehene court B dampaso fo no lusu ye na san court santehene court A ema dampaso fo no elusu ye e chief commissioner of Asantes of court 1937 dampaso fo no elusu ye one dimension ni nyina no led by Kofi Nyansu no one enti Nyansu no free ho no ena yede akonwa no ma abase the royals nankasa ena Nyansu fo no sese no ba trace history no say ye nipa Kofi Nyansu kura ne bedi akonwa no bi ena ono twe manso one dampaso fo de boni no o twe manso gi asase no dia yeso ye ya de sia ye di bi ebe no ne ye problem about the bone of contention I want to see a get there. This is the historical background of it. What does it? You Offuman abase ne wa abase ankasa so. Offuman no, You abase for we know your family be. All right, I get you. What does it? Oh, there is wrong. And know your family be. Oh, and I owe dampaso for. That's why multiply the. So this is the bone of contention within Offuman Sesia Jadaho. Well, there is wrong. And you know, Offuman no there, Offuman some kwasante. And then America say a alliance. Enti a benny baby to say. Still a better akoso any asante afa damfo anasi ye be breaki alliance no. It is not my responsibility to decide for them. Okay. Now, Mr. Jumai, with this. It is all your historian. Oh yeah, common session or no because say historian one come asante, one come me responsibility to pass our judgment no. Benny be no mum judgment and make my pass and say between Nkyeraa say Nkyeraa claim Nkyeraa na your friend saying asante nso claim Nkyeraa dia metima can authoritatively say ye di asem wo ho Nkyeraa wadi for pen and therefore no wuntimi claim Nkyeraa but between Nkyeraa for no any sante hene no or so sante hene asante de mean to me Nkyeraa say we koha anakoha. Okay. And a document I can kind of from time immemorial, you know, they were independent. They were independent. When they decided on what can I have? Committee of Privileges. Nkyeraa Archives, Institute of African Studies. We proceedings of the meetings of Committee of Privileges held at Kumasi from 18 June 1935 to 3 January 1936. This is the book. Archives. Go there. Mr. Jumai, I'm for one person what you say? Mr. Jumai, you know, social media crown phone ya Nkyeraa research tool. We say one question there. One news ade we and find your research. Obi betu futuagu ani. One fancy there. Me question ma there with evidence. Na me can. Over transfer one can money. One can go and learn. Go to the archives. Okay. The archives no your public documents now. You can go there at any time and access. What you say and learn. Na mo wadwi mu mie. Na mo nya say mo ba common session where na wan kan ma yen we ne kwan na obi so installation ho say so your scholars there you know abeto no tu futuo no de agumani. When I come about so say those people advice ben na wo dem a ne den na mo activities and more actions in the media ba. Actions no betim de ntokwa apa. Okay. Me say as a trained historian, what's the matter mu say between Nkyeraa any asante hene. What you say? Yeah. Nkyeraa entimi claim. Yeah. Nkyeraa. Yeah. Sure. Because your evidence on records are court. A lot. And on the yasi no, nye Nkyeraa hene ne a claim Nkyeraa for now. At all. Nkyeraa for no ene e kabasem. Yeah. Enti se na do ma hene se obebo Nkyeraa hena. Your friend saying obemane my hena. All kana na Nkyeraa for no bente ho. Yeah. Sana bete ho. Aba se me peso be ka. Omani ade.
enti saa nipa kro no a ohene na ote ho no na adom ahene bo na no ho ba se obebo ne man hene no se onye hene won Nkyeraa nya mene mmeka abusuafo no adehye na beka se papa na oka so obebo ne man hene no onye hene ana se document be ba se ye nyi ana document be pa se no nye gazette asem o ta se enya nuru ho wa hu me se no abusua na won Nkyeraa no be ne bebeka so hu na se be ne asante ayonkofa no batwam ana bentwam no nya mene mmeka Nkyeraa no ne beka enti adentuma ese mem kotu kochim ho se mi gina biati Teteku, think about it. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense at all. What you say? Yeah. Because additional machine or who free idea in a shall say Kurobi, and especially a sohine any determines Hana the destiny a defa. Yeah, defa. But we knew some sohina, the decision be able to take your tekimamo. That is all. Okay. One dimension. In the Committee of Privileges 1936, no. One man the country Jackson was the president of the Committee of Privileges. Okay. Onen yana na kwam chiri sante hene. O te ase Prempeh the second. And na ba beto Tuobodom to say yebeko. Ye de ho be ba sante because wo broni wo maaye no. Ho na na ye wo. And abeko ho. Enti se bra bebeko bi wo, be nko bi wo, emem kwadwa ajeman no enyamasem. Okay. And Mr. Ajman. O say Oba comment section ho na okan esese okasa ma we esese okasa what are you talking about now okasa university na mko no mkotwere your friend saying what do you call it David now with this development no see no me say work say nya una obedi obekere say e wo ha na we ha no mo na be determine that's all na ye na do mahire nkasa ye mu no wankasa se wo kasa se Nkyeraa ye ne dia o se akonwa na chekura se ndom akonwa very good it is free na no so se akonwa na chepapa nti mra so se wo se akonwa bia ba o se yepaja o mu a o mu no as House of Chiefs no ebehwa ma yepaja very good ena ye na o sina kofuna tebri ya no Nkyeraa hena domadi no na ihwedi ye no so no ya gazette no e House of Chiefs no abeka council no ho as division send now kasi rotate you divisional councils no or no na be represent or no division no abomodi afa comment bra like hear me pa Mr. Wa adina ye di hu komo no we need ho a just press on the like button na bibia enkoso which means so share na do comment about Mr. Ajman ye ka ye wo mu se abusua ene atenankonwa ene si hene demo ni yesi hina sa na ban beje won krata atuma ma okwan se di ujuma no yesi ye gazette ewo aban krata na so document ko mo bulletin mu na so yetumi hwese bia bibi kakra be kwa ma na so akwa ma ana no ye koye ye na otira adwam no ye gazette no ewo House of Chiefs ewo bo no but nkofo comment section ho nkofo nse mo de ba ne se ohemfo fro bi nso wo ho no mo eye Nkyeraa ho no mo a ono so allegiance to Santehene minim mara mi hu ne da mi ntie na no asem da na minim ni gazette se ewo he ana se te sen so asem no watiti bi na wo bibi kan wo ho very good one say Nkyeraa de men call honko ye interview okay ba me de Offuman de no be ye case study okay because Offuman case no a cut across or most of the Tano Subin very good because Offuman problem no it is say Tuobodom okay what I say Tuobodom be twumpudie no say no o hwa na kurutiafo na na ehwe so be ye abosomfo na winom so na edi akonwa no Tuobodom abromam what time no twumpudo no friends saying ba na be hwe twumpudo so no be ye ma kurutiafo no binum be di akonwa no bi as regent be hwe so enti mre na kwa nimu no ye ya bam dia ene ye so ye ya deshe ye bia bene Offuman de na the same thing sana Offuman de na am kan won say abase abusua na ye wo ho no ene nyansu be nyina be nipa baako be ye abusua baako a be no be free cave num e baaye ne be kotena ho na be nya abosom ene ye mono monhwe abosom no so na ye so akonwa no ye ni wo because what they mention ne bechiche be position no sa mre na kwa ni mu no no e ba se
yenya bi mane nkodi akonwa ne ane Kofi Yensu kɔhwɛ akyire Moso ye no mo an. moso ye ne mo a na Kofi Yensu kɔhwɛ akyire Kofi Yensu kɔhwɛ akyire no ɔbɔ ne ho modern twetwe ho manson nom sa asase sembeto be ene dampasofo ntem no Kofi Yensu ne ntam no na twetwe ho manson a ansa na omnya substantive chief ma na ba Okay. enti neno na ba hwebe history no say yeso ye nipa dibi dade a ene momo ye konwa no bi ndi ene na ye bone of contention a OCC enti eno de ye jai de makuru no Okay. because be yabusuya bako enti wa me as a historian ne kwansem bam no yabusuya sem nya mene metete bi abusuya no correct ana wani abe tro no we free ha na we free ha nya mene meka kire na obeka ne wa ka kire ma meka enti wo ye lawyer ni so a nya na obetete obi abusuya wa hu ne me tro no abusuya bi ho a san konwa asem no timba akire ba betim ekabom so nna de ya ate ho ase who knows wa hu ne me tro no sa na Nkyeraa ho yi no ye wo bosom ho be wo group of people a be no be ye sumankwa fo a be som bosom no na wo benya group of people a be so be di akonwa no but with time no sumankwa fo no bi etim be hwe so na akire mre na okwa ni mo so ye kra ya di bi pende a ade na mom ye mewuram wo ne me john it happen traditional states no bebre all the mention o call traditional states no be a currently ba be di akonwa no o be hwe no na binum free babi ba be wuram betim be wuram ebobu o ya di be pen ya ise ya bo se pen na be wuram it happens betim patch up the differences masumdwe ya aduma ho so enti se obi akoso ai e o sante hini ho obi a na o yesu mankwa hene o ti ase ana se oye abusuya kan no ana be di akonwa no e na akoso ayo se bi ono so oye hini eno de enye mem kwadwo masem abusuya na amwo ho no mo na betuma tena se wo kura akonwa no wunni bi wo na me so no e na wo pe bi adi nye court no be court regional house of chiefs na wo ho no na wa ko saman ne court se akonwa no bi a me na me de hye wo ho mdehye no mdesum monhia ena we de onye dehye opeso odi akonwa no na makoka masem house of chiefs court ho anye ya ye wo court pa ho na modiko nka masem no obedi bem no na agi na konwa na me historian de anye me na meka se we na ese soko momfa ma we nya me nya court historian nya court na what dia sem say we na edibem media maka facts no this is the reality what I say who knows china be betuma sorry china na busuya mienu na akaso ye kura ntokwa ye kwan ide o ete sadia ye nto ye ho ase na ye mfa kunwa no emo ni basmasti na oni ekobasa no a wo sorry dina ma wo kokasa dede na we som ha na we yesi no a wo waide. Now, most of the comments never no, yeah, and Nipan Krobia, Nimadi and Mupotin, but Abia T in Kophobia, Titis, and be testimony and Kophobia commentary on social media, living or their informing decisions on what to write there. And to know, say, ye true in a intrunco or more, this answer no, Eba Mountain, so I be onion, Shimubia, and a sentiment binti, and a person or can't say be at Titis, because Bassa don't want a Jew dinner, Munim say be a unim day. Now, what's about Bacayano Creno? I'm here now. I could break your heart. And say that is it. That is a problem. Obi ohwa oye political historian, partisan political historian. Okay. Oye ni history no say party binti and oye sir. You can declare one side. What declare one side say be as a group way. Be support to political party don. And asema enye nokre kura afa be ho kura meka se ye nokre ana me policy no mensum te hey political party bia ni ho ne yem da be pay rules so what you say e no hini bia so me nani pay rules so nti nokre na mosua e wo nwomam na mako field akoye research obisa mu nsem no enam de tuda. Sure. I'm not preaching for any political party, and I'm preaching for the truth and unity of Ghanaians. I am got trigger ntokwa that.
enti ba betie no munya ise nkrofo etutu futuro edi gumani ena we ha we de ne ha we de eno kosi sen wo na obedi teme obi ade nye obi ade obi a on de yes unu obi afọ obi adamfo a wo na obeka kire se omreke adamfo na na so omreke adamfo no wo na obeka dabi mame mo a case in point okay breku formally no nkwa asante Asante Confederacy term document bi ha very manka document Asante Confederacy term okwe what you say police champion bam no free okay wan kobio until na no ada ohini watwa ni nani ahweban oba ye no se mmekọ Asante okay enti se ukodi akira nye nipa boni ni no be na bibi su na esi ma bibi se bibi su na esi ma bibi si individual person no individual person no advantage say nipa bia ntuna na monkwa enti se me ko kan se o ya ne kwa se besum ko ho ne kwa se besum ko Asante me kwa nka nne be ko no aba se ne meka sure opo me bisa nka aba se ne meka wa yo trofo nka ba yo trofo enti enu de ba bia nipa no besum akọ bia no ni ja ho e de ma no wọ́n yẹ mi sọ no Jape Krom first na bẹ nka Asante my council Jape Krom na nka Asante my 1960 ye bo Jape Krom my hene mem Krom dwuni ye bo na my hene e bo Jape Krom my hene bo Offuman my hene e bo Tuobodom my hene e bo ye friend say Nkyeraa my hene 1960 Nkyeraa yeah mo ko alba council ye ba ni se na fe na 1960 be bo ma de na o mo san luzu o betwam kwa National Liberation Council Africa no buy na ni betwam na sunya ka ho what you say oh na Jape Krom enkwa Asante man akire e no ko join Asante man e yo no na himfo no beto no the decision na be take here new law e betuma ba say as time goes on no or himfo bi be ba Jape Krom so me nkwa Asante man it can happen okay wọ́n ní ẹ̀mẹ́sọ̀ no ẹ̀kọ́ bá sá mi no díẹ̀ asẹ́m ní mbẹ́ka na mi kọ́ kánsẹ̀ fúnfúnra na ẹnu díẹ̀ ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ decision ma kan ha sẹ́ Commonwealth Union no association no sẹ́ yẹ former British colonies bẹ́ẹ̀ ní ọ̀hwẹ́ a British monarch no ẹ̀ ti Commonwealth dé ma bẹ́ẹ̀ bá ní Gabon kan ho. Gabon is a francophone country. It was colonized by the French. I don't know about Bakokan. Opa no join. Yeah, Britain for the colonize Gabon. But Gabon na kokan because of bibia obenyanti. Ndia ye ko na wako join. Okay. Enti so obi so te bono num no so mem kuo mem traditional state no. Me join voter. Eno me madwen na e se eye masem. Eno ni ko tu chem sese. Ye kuo. Eye kuo na wa join. Start man wo baby o de si ma mi se ye ka se ya ma obi man hene a. Na asekere ni sen. Ye ka se ya bo obi man hene a. Na sekere ni se aban age watum. On se ma ka sa se mi ya ka independent. O ka na abanfo abetum futuro agunkrofo be na ya na ye mo Nwoase. Ba betum futuro no. Be ne nkro basem no amanfo gidi. No. What you say? Just na nchini wo ma ne wahu da bi just say nipa bi a o ti asema ne opese oka ne opatie nye nokre so ditum I understand ne opese wo oka ne ono opatie enti atare a ehye bolei eye white nipa no pese oka se eye blue what you say eno no opatie enti wo obeka se atare ne ye white no enye nasum de ono wontokwa na ono wontokwa na mo wo betwa kontombo se ade no eye your friend saying blue no ano de ope because we can say blue na ope say very good what I say enti o ye man hena yo na se kire ne say wo governmental recognition aban age watum na no me kire no ha say eye colonial rule indirect rule system na very buy no ohini bia broni bo ne man hini bia ye mo gazette na gazette sem no every buy no na independent no buy any independent what you say you don't depend on anyone o stool no wa wasase a wote so no o ye wabo mu a okay so na me sure no sure enti wasase no
se gudie bi epie ho a wo saa hene no a ye declare se wo ye independent no wo ho e na aban eba ene wa bedili na no doma ye na doma wa ntuna num tuo se mineral company bi aba bebe ekoso beni aban no edi nkomo ma baba ne honom ne ade ade ntima be ko ne ho na banko hemfo fro bi ho because na saase so no no eye asase a eda ho no aban aginatum ewo ho nkrata aban aginatum ewo abanim se aban nim se ye ne dia sure nti aban no nko brekum aban no nko drobo otu ne ka street to do ma hene eno na che se wo ye independent okay so nya me jiro no se wo ye oman hini bi ne brempon a se wo wasase so kra na agudie bi firi ana abane ne no obedi nsa wo so fa asase sem ho a ye se okọ oman hene ho okay na oman hene no afre wa wo ye ne brempon no aka kire se abane pese obeye adwuma we ukuro no wasase no so enti abase ne yenka okay ye ti ase royalties o de be ba no ukuro ne ewom se oyam brempon de na so bi a percentage say na wo de be ba beto memakunwa ho na so kuro no fa percentage say fa bo ho bra eno de eye between ono ene ne lord no overlord no basem enye mem kwadwa agyeman masem all right yes say nipa ni je ho wo ntintan fidie so na we de we kwa asante we akọ we aka say eno mem kwadwa agyeman no me kan say okay all right it is not my responsibility. As a traditional setup, no any administrative setup, no any government documentation, no ebia woni juma edi. That is it. That's any role it play. Abusia oni yengu so old Boga TV, but modian like my own. Na unu ebi so egu se wani aje ho na ebasa no so edene de aba upon chicheku ene de minister Kwajo Ajman na yedi enkomo no. O bibia wetime ede aba asembisa. Anase nkanto so anase adwenkyira ubisa nsema na yenso yebenya bia bisa na next time ayebehia na ama bibia akoso Mr. Ajman we no bibia yaduri no wo bibia obeka de afa sanse nsem ye koso yes sanse nsem ye koso ba be tutu futuru egu especially social media bloggers beno nsema be pese dodo no te ne beka se be ya bibenya lalasu lalamintina they are creating confusion sure na ni na no nkrofo bi a be stylish be ho say oh yeah they portray themselves say historians na be wo interest no wo ba bi nti no ho ne be ka ko no that is not history mem krom dim the example me kwa me kan no kra ne de kire say na documents amanya eni and based on what I said 10% no about down nokre ma komato yemu nokre e ma komato yemu this nipa o mpe nokre wa hu ne me this nipa o mpe nokre based on nka ayampia na nka ebeba no na enye nokre because mkrum hene approach for we putting pressure on him I don't want kasa suma hina kasa hu na na do ma hina kasa hu what I say and they wanted to respond okay bam koye na memde ne emosuya kototo 10% no eba down sa ne ye history okay ye the history no esi asem yes so want to please your master yes so you want to please your master until obey the tro asem enye no krekra no obeka what I say so the conclusion of my argument is between Techiman right yeah any asante hene bentem no about Nkyeraa or Offuman or Tuobodom no there memeka say beko na omoni asante na beni asante beko asante sana memeka based on documentations archival documents ne manso abatwetwe okay but between beni asante hene ntem no there beni bebetima decided because beni back off about badamfo asma make all these documents e wo ha nyina ewum records of the office of the chief commissioner of Ashanti Chief Kofi Ayensu versus Chief Kwame Nkama we
Offuman de ni what a book kakraka we nipa asli ho pe na ye kan nokre e kire mo social media we nka research too. Oh yes, definitely. They will now click bibia history bia obe na ba umfa nsuya de obi betu futuro gu wani namba nem nokre no make na udi akire go there, go to the archives and learn. You have to learn. When you know archival documents look records of the Ashanti Regional Administration Office in the constitution matter of Nkyeraa hene Tabiri Yao pe nana nsumankwa hene Kwasi Domfe the second plaintiff versus Offuman hene Nana Dua defendant 1951 to 1952. I have it. Okay. Go and read. Na munya asambetna comment section hwa na mototo papa so no. Enyo mo ase obi na ayewe. Na nipa ono o brainwash no. Wo de nyame bo wadwene no nyame ama wadwene asem bi o nipa no kan o se hwe no obi anada nipa no kan esese wa otena odwene ho se asem nipa kan wo ti ase na na do ma hene koye no mo ana mko cover ade no na papa bi ti ote ho Nkyeraa hen na ote ho arambwa o mu go face to face but me he onu di kan kasa e kra o kasa ye ni ya oba representative divisional council hey ono so kasa ye what you say? Sure. Other party no amomo kase be ko ba bi no aba se ne be kan na be ina ba ntete ho obi a o mo kwa no nyesa papa na otiaduan be present no se oye be hene sure anambwa no correct enti ni aka na sem akofa na damfo o de meko ha mem historian no eye masade asem tusu ba bi o be ko ba no okay eye masade Mr. Juma memfa we se kokoba se ono a ne destiny won nsem na obetumi determine as to who baby a obeye na adwumadi afa na so ode ne ho obesom ono anesom Techima de enti se techima ya bamu bi se obeklemu se Nkyeraa ya ne dia but na enam titensem ni nti na wode ho na bamu no sisi e de yemfa ne se Nkyeraa ade ne ho emiri bi atwam kra ye ma no man hene na because of politics nti no ye change freedom na sisi nananom ese wo mu ebebo ama ne sa asan ya ka biom den na ebetumi aya consider ebetumi asisa de no kan na bibia nsi kwan se ne nsa tumi kana man hene yo no oh eno de meja de ama ono ne regional house of chiefs okay. What you say? All right. Or assem there. All right. Nene the application beko. Na batina so. Betina so are no fata. But the man I know historian the me obi so comment was say omo de na yiba National House of Chiefs wo mbebo ato eguti se ne o master ye bi mu de no. Oh obotugo National House of Chiefs no nya hemfo nete ho. Mpanimfo mu nim de. Mpanimfo e ho region bia wo nipa 5555 ne obeka na bontin no. O ti ase ne be ka bom ne be transfer be wo sub committees ho be wo court ho ndi ne ya wo be ka wasem se ne ya ofi se be ye no ne sse be ye no nye no na memiti. Okay. O ti ase yeah, no, media. All right. Media historian, they're the facts. Also, historian, you have to face the fact. Okay. And no, they'll say empirical evidence, okay. Provable evidence, hard fact. Yeah, you want to yeah, you want to and that's all they do. Now, one my public now pass judgment. Yeah. Sure. A historian, you don't have to judgmental. Yeah. I've told you the fact. Go and think. Yeah. Well, you should have been first. Well, you should have been. All right. What I say? All right. So, my who hit no so because he jama over to Janubia, but yeah. Now, Munya is for political reasons, Intino. Nkrofoɔ binom tete radio no so ben kan no kora wom na be tumfutro egudom nani what as ebetima mantokwa aba oman num wa wote hɔ a wo comment section hɔ a wo complaining all kan ya wo pɛ no why don't you go to Nkyeraa hene no nka wo pɛ bibia hu no ɛsɛ your research wo kora no dia ne manipa your research wo hu ade bi na ɛyɛ onwonwa na wo nte ase a no kɔ hwehwɛ hu and a friend pay who until trigger research and say idea be a won't say and then no question now form the basis of your hypothesis. Sure. Question no never form the basis of your hypothesis to prove. Until you can question say near na man no better drum how okay. Obi so aka say or no dear or ye hina or kwasante what you say. And no should form the basis of your questioning. Sure. You are researchers, different hypothesis. So you are going to fail the what? No reader. And no, you are reading to prove. Which is history. That is history.
Then you come to history, now I conduct to research. Then you find out. All right. Into doubt, you doubt first. What I say? That one, yeah, you know, me catch them myself. Historians, one of our core values, any say you have to doubt. Everything first. You have to be skeptical. Doubt first. What you emphasize? Or doubt no, ebe inspire. Ma wo why nhwehwemu. Research. Na wonya solution no. All right. Na nyese ni obi kan ya wo pese otenese anti. Then you go ahead. All right. What kind of history is that? Okay. Me no me nyem history sa. You train me sa. Enti se wo fi se ne wo pe ne mem kwadum meka. Nya ne wo pe na me beka. No kura e wo ho e na meka. These are my documents. Go to the archives. Bless. And learn. Yo, Mr. Ajman, no. And you know, ADC Hanomo, na senior Ejani Simono, Yabasanso de Fufraba, Ebanisia, na Yenia Jehon say, bit me a senior dear free near or no, Aquaje, who named the seminary, the Kania, na a boy and sons in India, and tobacco for him, and a young son of Baco for their, and you be him no be an Indian, Ojani gave county and one, not a boy. Ama so de akonim saa na ye ya egu so a de esua ya de ni no ye ponche chekomini miru akwadwo agiman ene bedi nkomo na ye oda obetumi atro bi bomodin like ho hia me pa na yentimi emie mu enye no kese ye de wasi ama ombo ene tie ne hwe